Kawuok kanye ni liet mar siasa mar masawa mar Kenya medo chwakore ka jodongo mathoth mawuok Embu, Meru kod Tharaka Nithi bendo sidho Kithure Kindiki kaka jaloso e loge. Matimore kapok ata juma achiel orumo tok jotelo moko 15 moyier mawuok masawa bende sidhe kiluwogi machiegni kod jotelo 48 mawuok Imbo mar masawa. Kane giloso e boma ma Embu kawuono, jodongo go wacho ni Kindiki emane kama ber mar telo ne masawa ahinya kotendo kod weche dongruok kod riwo wijo masawa kod oganda mamoko mapacho ka. Should we? To ensure we remain focused on development, we endorsed the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, to be the link between our region, the President, and his government. We believe his national stature will help foster good relationship with our regions. We urge all our leaders to work towards the unity and the harmony of all Kenyans, regardless of ethnic, religious, or political backgrounds. Huku tukitambua juhudi za rais kuleta ukuaji wa ustawi wa nchi, tuna wasiwasi kuhusu ongezeko la joto la kisiasa. Migogoro hii inatoa fikra na nguvu za watu wetu kwenye masuala muhimu zaidi kama kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama, kuboresha hali ya kiuchumi ya wakulima wetu na kubuni nafasi za ajira kwa vijana wetu. Tunawaomba viongozi wote wa kisiasa wazingatie umoja na maendeleo bandala ya siasa za mgawanyiko.